بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قيامتك علامة وتريغ كوري ألغون من سلسلة ترين كم سورك إم فرتما في لا ولغا شيخ نشيد فاه كربا فاوا علامات جواها كلام مدنّوالا أفكريدا نشيخ ميواه جنّوا فواني مي علامات جواها كسيدا دكيوم كبدلوغا مي علامات ألغون من زمانوغا ميهنغمون دابين حادثاتك غلوموغا سمالوان جهينه كنتتك بهيغوت اي قيامتك علامات اي وكي كمه هنگا ديمون ميوني كمكي قيامتك علاماتك بونني ألغون من إنسانو هوت حادثاك ألغون من غلواني ألغون من عمل لكورا تفسيره ألغون من كورا ترجمه ألغون من كورا ترجمه فهرغا رانغالو سدان غوس سدان එහෙන් මෙස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්වල දොගෙන් වානේ ඒ සීදා වානේ එහෙම බයි බේෆුලුන්ගේ නසරියාත බයි බේෆුලුන්ගේ කන්ත හුන්න ගොතුන් මේ ගොතුන් වාර දෆාවා කොම්මේ කියාමතුගේ අලාමාතෙක් ඒ zamaනෙක හිඟමුන්දා බයිකාල හාදිසාතක සීදා ගොලවාෆා මේ හදීස් බස්වලක බයාන් කරවවාෆා මිවා කන්තතකි මියේ කණ්ඩේලගෙන් විදාලෝ ආරෝග ෆහරෙග්ගා e vidaluwa kama dalil kura wargoda qarina hujjate novedan ehen ekan dimauga som wagotaki hituga shakkutan ufadda mase kora mihu nuniya mibawtu kantattaka meduga muslimuge terega shakkuta ufadda mase kora mihu bayek befulunga me tafsiruta no tarjamata ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis basfultakkamuga balagen e tarjama goswima एक ज़रिया में हदीस तक आमेदोगा एबा शक्कु उफत एमा फुरतम फिला वालोगा शेख फाह कोराफनी एगोतुंग आलोगोन में मी हादिसा तक दुनियावी कंकमा दुनिया किंगा कंकमा गुळवारू वर बोड समालवन जेनकम ए क़ियाम योनि कमकी क़ियामतु का अलामत कमुगा आलोगोन में बोनुमकी ए कांडेलिගෙන් फ़ालुकम बोड गोतेग फेन्न हुन्न मशहूर फावा ए उम्मतु का अहलुवरिන් एक मच्च कंडेलिගෙන් बयान करवा फवा हालत එක්කමුග වාංජේන මෙවැනි කමකේ ඛියාමතුගේ අලාමත් එක්කමුග අලගොණ බුනා නම එයි එකංකං සීදා සරීහ හදීස්ග එයි මෙවැනි කමකේ අලගොණ මෙන්න සීදා कंडेලි එංගෙ නෙක්කන්තත් මිසාලක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රසූල් කමයාගෙන් ෆොණුගේ ඛියාමතුගේ අලාමත් එක එකේපාන හදීස් කරවීම අලගොණ එම්මෙන් එංගෙ එවති ෆෙන්නක ඊතුරු තෆ්සීරය නුකුරියස් එනස් බයික් කහලා හාදිසාතක් අලගොන් මේ ඊතර තහුගී කරන් ජෙහෙ අලගොන් මෙන් හම කොම්මකම හිඟාර එකමකී ඛියාමතුගේ අලාමතගේ බොනුමුගේ බදල් මේකතුම් මිතාංග අලගොන් ෆුර්තම් ෆාහ කොල්ලානි මේ වලු ජනවාරු මිනිකා වගු ಶಿಕಾರ ಕೊಂಗುಳೆ ದೋಣಿ ಸೂಫಾ ಸೂಫಿ ಜನವಾರು ತಕ್ ಆದಿ ಫುರಾಣ ನುಹುನ್ನ ಬಯಂ ಎಚ್ಚೈ ඉන්සානුන්නා වාහක දක්කාෆුම දාන්දෙන් ඛියාමේ කායිම නුවානකම කිරිත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කරවවා බස්වල් අබු සঈද් අල් ඛුදරි රදියල්ලාහු අන්හු කිබන් රිවාය ෆා විදාලවේ බකර් හිහප්පා මිහකු දිමාවේ හාදිසා එකක් බයාන් කරවවනි ඒනා බකර් හිහප්පම් බකර් දන් හිෆාන් ඔලෙනිකෝ මීනිකා වගකු බකරිය මි ජහා ගන්නන් ඒනාග බකර් ත උතරේ ජහා ගතිව මි බකරිය පාමියා ඒගේ ෆහතුන් ගොස් මි දමා ගන්නනි එක්කල ඒනාගේ බකරි දමා ගතිම අනිකගතු ඒ මි මිනිකාව ගතුම් ෆිරුකා ගතිම ඒ මිනිකාව ගොස් ඒගේ නිගු මච්ච කොලන් ඉෂින්දේ ඉඳ බලහට්ටාගේ මි රාය මි බකරිය පාමියා දේ බලහට්ටා මෙන්නනි ඉඳ ෆාමි බොනනි ඒනා දිමාල මි බොනනි ألا تتق الله كله الله بيروت نوانو هي راي ادي مالا ابنني تنزع مني رزقا ساقه الله الي
Allah subhanahu wa ta'ala timanne devwa fa rizqe timanna tun jahaganegen neti diyei bakari heppa miha dimala me minika wagu bunani Allah tiba taqwa wari nuwanu heye timaya timannen Allah de rizqe tihari jahaganen gosse bakari natun atuli den mi ra'i mi bakari heppa mi war ajabage midalwani bunani ya ajabi dhi'bun ajabe fada kamege timanne mi dimawi minika wagaku kola indegen ishinde men kolajja indegen wahaka mi dakkani yukallimuni kalam al ins insanum wahaka dakka bahoroen timanne me mukhatab kurani mi ajabe fada kamek faqala dhi'bu ehinduga ena mukhatab ka minika wagu jawab din ala ukhbiruka bi a'jaba min dhalika timanna adi tiyevre ma ajabu afada khabar kale kiyaden hich timanna wahaga dekkuma obure ma ajabu afada ma khassa hadisa timanna kale kiyaden heye muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bi yathrib yukhbiru an-nas bi anba'i ma qad sabaq muhammadun sallallahu alayhi wa sallam madina ga ekale ifaanuge kurin isse gossawa ummettakai kankamuga hingafawa hadisataw khabarta e devvamundani ei timanna adi waha dekkuma obure ma khassa ma muhimu hadisa e be fona eka inge wada gal nabiy sallallahu alaihi wasallam kuri ummettaw hinga furi khabarta bayan ko do mugen dewa Allah subhanahu wa ta'ala ifaan anga wahi ge zariyai Qur'an ge zariyai nge khabarta bayan ko do mugen do ne me waha ka mitanga me minika ogo me ishara kuran ehinduga ra'i mi bakar hi appa miha enage bakarita hifage madina dimala as madina ara madina ge sarhad de gamichi baattawa ifarate ge echi baattawa nabiy sallallahu alaihi wasallam ariha as eka efan arihoga mi wahaka mi dannone mihem mi hadisa hingaf eidu eka efan amuru fula mistakun evvumattaka gowalewun as-salatu jami'ah mistakun emmen jamaa kurma eka efanu amuru fula gowalebi mistakun jamaa wima nabiy sallallahu alaihi wasallam e ra'i bakar hi pa miha hadis kurave kiyade bas ek mane ki tibe fula ti hinga di hadisa mistakun na hissa kurabas ehinduga me bakar hi pa miha e hinga di hadisa ekko kiyadebe e hadisa hengi gota den nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurave sadaqa walladhi nafsi biyadihi hama yaqinum sena e bunit edubayk والذي نفسي بيده فراتك أبلغ تيمك نفسه أفرا غندي بداولومه لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس قيام قائم وانه شكار كرام جنوارد أي منيكا جنوارد كمغا شدي دون سوفا سوفي تريك بازوفا دچي تكمغا سمباوتو گچي إنساننا واهغ دكاف مداند ويكلم رجل أدي ميها يا واهغ دكانه إنسان يا واهغ دكانه عذبة صوته إيناغ hammushi enaga hammushi ge kolo ene waha dakkafu maddande washiraku na'lihi adi enaga faawanu ge wadu ene mukhatab ko waha dakkafu maddande wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu adi enaga maakalu amas enaga ahluwerin ena yafahuga kuri kantatta khabar ena difu maddanden qiyame qaim nuwane nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurif mi hadis gamoti ammuko kaunuga mi hingamunda ammu usula khilaf kantatake gwa ei warujanawa roche insanuna sida mukhatab ko wahaga dekkumaki ei aada khilaf kam adiyege iturun furane nen echi hammushi ei ege zaatuga mer janawar wejja me esormenna muamala kura komaskala bahoroen ebo ekam hammuttaki ei hama evves furane ne dirumenne ngech ekamuke e insanaya wahaga dakkane adi enage falamas kondo enage maakalu amas enage ahulweringe wahagatan ena kiyadif maddanden qiyame qaim nuwanakamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuraf e me jumla gote gaagumna me engeni me kankan duniyege aada khilafa hingane kan ekalefa khabar devwafane adi mige terem bay kanka nabiy sallallahu alaihi wasallam haya puluga hingafo ekkam sebede ko dek mane ki janawaro echi wahaga dekki kan ekalefan haya puluga hingafo ekkam adi efahuga ekalefan bayan kurafe afadain
eenaage hammushi adi eenaage maakalu amas eenayak waaga dakkaane adi eenaage ahul weringe khabarta deenakam waaga bayan kuraf en riwayat ek mikala hadisa ek nabiy sallallahu alaihi wasallam hayappulo hingafa hadisa ek abu hurara kiban riwayat fawe miges menani bakari pa megwa ena me bakari mattaka anikumegen ulumuge terega hama ena gatum bakari minikawa ku jahagati ekama e shakwa kuri noti atulima ena mina adu bunani timanna atun titi atulage medu gendi eruga ma laha yawmus sab'i yawma laysa laha ra'in ghairi eduhakun bitanga yawmus sab'a murad ilmurin bayan kurafon ei fituna aamgen gos bakari geri bakari jamalu echehi balahattane faraten nati dukollei fa adu timanna nuni minikaga bunani timanna nuni ege kantaka noolene dos annadu kaakohiye e bakaritaka nguleni timannatu medu jahagane gendi eruga mistaku macca annade zamane geribakari jamalen echen hoyeppana mihe gunati eche dukolleifa fitunaga sowun e mudalage noole zamane kihinen hewani edu ahakun timanna nuun ituru ra'iye balatta faraten e bakaritaka nuwa duwahu eduhon kihinen hewani maneki medu tiba jahagane gendi ekonke edu ahakun nuhunnaane evves mihe ku timanna noone etake chaala nami egmane ke sore du eche jahagatas miyo ke kamakaga nole nei fitunaga bodokom eheni kantetta mistakom masule fawa hama hemme ehen hadisa agwaga meda bayan kura fani me geriyege macca baawar saabanatake arwage bakariye pamiyo me geri hifan daniko ekkala geri esora dimala me bakariye pamiha dimala balala fa mukhatako me bunani inni lam ukhluq li hada timanna miki borekari macca muda arwage mudaawfulan allah ufadda fa eche none timanne timanna me e maksada kattaka allah ufadda fa eche none enekamugo timanna ufedde faawani dandu gowan kurma dandu werikamuge beenuntoga kurwesh e timanna allah ufedde maksadak ehmema e maksad nuun e maksadege beenun kurweti ekama mi geri mi shakwa kurani e gerige sahib miha e mi hadisa ke kare man hayapuluga hinga fawa hadisena bunne qala an-nas misakum buran subhanallah qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa inni u'minu bidhalik wa abu bakr wa umar ibn al-khattab radhiyallahu anhuma dem mistakun ne khabar dine mistak munye subhanallah geri waaka dakkat adi kuring bishya bayan wede fadein minika wagu waaka dekki waaka ama asabe kan udan subhanallah allah astaghfir wante kam gabodukom den nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurave fa inni u'minu bidhalik timanna makashor timan kallege faanu me khabar taka imam be wada gannaw me wa abu bakr wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhum abu bakr faanai umar faanus me khabar imam wada gannaw e min deh kodde me hadisa ga wahaga bayan kodde veru e debe kalum mitaga nekka e names e debe kalun tibbe vitanegga no debe e debe kalun me hadisa mige ehenien hadisa ta engi wadagen e debe kalum me khabaru tedu kurwa fa wakan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafon e efada riwayat e bori me waridu ngasa e be kalunus mikala khabar ta i wadagen ekan engi wadagen e be fulum mikan tedu kurwa fa kema nabiy sallallahu alaihi wasallam khude kalege fan e wag tedu kurwa kan bayan kuram ge iturum e debe kalum vesmi khabar tedkur waaqe kaleg faana wani ashabe kan bayan kuraf nobadi izzeteri ahon nobadi izzeteri ukhton algon men mizamadoga mikala waagata gabul kurun kuri zamana bor astu hagigatuga ma awla kam bod ei kuri zamanoga algon men mizamadoga mismi hunna muamala mikura algon men dakka waahakecchi record kora echi rakka kora insana ya medo फुरान हुन एच्ची इंसान मुआमलात कोरम दा ज़माने के दुनिया टेक्नोलॉजी कोरे रावे मी ज़मान होगा मिकाल वाह के गबूल करूँ अस्तु हगी तो माँ फंसे हैं लेकिन दान कुरी ज़मान अब ये कुरी ज़मान होगा मिकाल एवस वसीले थे एवस एच्चे निज ज़माने के एबे करूँगे वाह के तेदुकुर विहेम वाने का मी दालगोन में नक मी बाव तो कमी हिंगाने कम नबी असलसम खबर देवी में वाह के तेदुकुर हगी का तो का दालगोन में नम्मा फंसे हैं वान जहेने कुरी के मी हो नवरे ev nabiy sallallahu alaihi wasallam mitanga takurar ko khude kale faano ekan qabul kura waaqia abu kurfan ekan qabul kura waaqia umar kurfan ekan qabul kura waaqia adi e hadisa hingima khud e sahabi labwa ekale wadagan kiya devungu badaluga
e hadisa hinge sahabi lavva ewaga kiyadeva engevi ei e zamanuga vejjiyam mikala kantattegi tankole me wara bode aadi akhilaf kantattakam gawat ehna mes ashabe kalun tibbei evra ma mativeri iman kamage khabarta tedu korwag loba dizzeteri ahon awul kurinden nefade mi baatuge mi hadisa ta me algommen terege eburi camera ya phone algommenna wahadakka phone record kura tafatu wasiletaka denum ves tafatu wasilet algommenna muamala kurum denna mes algommenna sida hama kandeligen mitanga bayan kura fevani mobile phone ga wahake nuniyam algommen gengule camera to ga wahake en sida bunan algommen nakanu ekere nei algommenna ewaruge ilmen ya be ko te lifa anuwat algommenna denne veni hadis ga bayan ko fadein mi fadein insanuna medagadi muamala kura duhe anna ne kamuga Sheikh bin Baz rahimahullah mi suwalu kurawun ebe fula vidalu fave mi mihage hammushi ene wahadakkane kama adi ege terega bayan kurafan ei asa ekkam gaves ida hammod ekkam gaves ege kolu e kolan ishara kuraw Sheikh vidalu ne ege koluga harukure baykal bavetto gechin mi zamanu ge butte mihun dakka wahaka record kurei fahunga sechi aduha levi khabartan alguman enge wasilettam me zamanu ga tanusfa ebote mi isharat ekkama vidalo nibawte kankama bele vidane hennam sida qat'i kon ei algommen ngehen kandelige dannaw nokarun kam gawi namas den she vidalo fani falamas me maakalwa mahoga wahaka ishara kura vidalo fani e wahaka behegotun mi zamanu algommen hadisa kabbalaru sida eya behegotun tibanna men echengi fennete ei fahu zaman adi algommen mi zamana wars ma fahum hingane kamege wahake nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kura me nukta yake algommen sida mi zamanu waki hadisa kan algommen sida nugulu ekam ga wina mes isharat algommen ge qabul kuram faseh goggen algommen enge midani ibawat echi algommen insanunna muamalat kuram mundat e foga ehen alamata ka algommen balalana ei furatu kor ranuge farubade ko hikene kamuga hadis korwa fa bas furat kor hiki furatu korun ranuge farubade faalwane kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kora fa zamanas qiyamatuge alamat tawterek lobe dizetere khummi mudaluge fa zamanas mistakum mudalai duniyege dahiveti kamai mikan kamuga mashghul wegen ebbe kanebbe kan uramako gatuluko annane fitnage wahaka ge terei nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kora fa wa ke insanunake abadus mudala dahiveti abay kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura fani wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma tibamihum warta muda gotuga haramen halalan nubala muda beenun qur'ane muda kaaba hadane wa tuhibbuna al-mala hubban jamma adi wara boduwegen wa loebbakun e mudala tibamihum lobi qur'an hamem nabiyya sallallahu alaihi wasallam mudalu dahiveti kamuga insana fitna wane war bayan kura hadis kura fani لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا آدم قدريا دي وادي مدلوغ دي وادي ديونكم غاوي نمس تيموڑ وادي كوسينا ايدينه دي وادي فريور مدا الله دبيس تيموڑ وادي كوسينا هيدينه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إنساناගේ එදුන් ඉනේනාගේ බඬු එනාගේ ගොහොර මුදලන් එනා එදේ එදුන් ෆුරිගේ නුදානේ වෙලීගේ සවබුනෝනේ එග්මානේ කි එනා මරුවගෙන් කව්වලුගා වලලෙවුනිම එනාගේ ඉතරේ වෙලි අලා නිමෙගෙන් දියාම හිසාම් ෆෙරිගෙන් එයි එනා ෆුරි හුස්වානෙච් වෙලි නාලා ඉඳ දුනියගේ නහුන්නා හිදකු ඒ මුදලුගේ දහිවෙතික ඉන්සානුගේ ඔන්නානේ ඒ කව්වලුගා එනා ලීම වෙලි හිසාම් ෆෙරිගෙන් එනා ගොහොරගේ තෙරෙන් එදේ එදුන් ෆුදිගින් දානේ ekmane ki duniye gonna indak mudal eden maro mafoga e mudalu ge evve shauge enage nuhunna wa yatubu Allah ala man tab adi Allah subhanahu wa ta'ala ekalange iradu kura wala ka tauba ge magu tanwas kura wadi elege tauba Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurf obadi zitre hon Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga bayan kura wa foni duniye ga insan naki en ummat ekkam ga abaykam ga nuwa nama kafaru mihunna duniyege zinet terikan Allah hulubwa devwane kama eba mihunge gedoru eba mihun gegengule samanutan adi mihun gedoruga ishin tibe tantana ara faba siditaka mihuri achchei rankamuga Allah labwanaka eka meke sawun
iman ga ahlu weringe fituna ga jehidane ke Allah subhanahu wa ta'ala lobane duniya ge zinat terikam ga meha jei ukhrawi haya gellijam ei warabboda ena dima warabboda bekar kom nabiy sallallahu kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hi qur'an walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون تمن إلههم إنسانك إن أمتك وبيكم نوا نما الله وني كافر بس إسلام بس إنسانك الدرجة أمكم ولا يقطع لباف إما كافر أميهم مالي تنوسكما جدور ورب بدن أرانغوسكما غانما إتفاض فاهكورة ميستكم فيتون بدان එහෙන්නොන්කම ගවානම රහ්මානවන්ත ඉලාහ කාෆරවා මීහුන්ගේ ෆුරාලුත රිහින් තිමන් ඉලාහ ලෙව්වීම අදීගේක අරා ෆෑබා සිඩිතක අච්චි තිමන් ඉලාහ රිහින් ලෙව්වීම අල්ලාහ් ඒ ෆිතුන අලගොම නුජස්සවි ඒ මිකුරින් දෙන්නේ විහින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ එංගුම්මත එක්කම ගා ඉන්සාන් ලබ්වාෆත් වලි බුයූතිහිම් අබ්වාබන් වසුරුරා එබෑ මිහුන්ගේ ගෙතකෝගා dorutaka ishin entaka ibadu ge chivis Allah subhanahu wa ta'ala zinet terikum terega rihin levvimu bayan kur komme ke khulasa ki kafir mistakunga mudaluge tanawaskan Allah subhanahu wa ta'ala miharavurs boda devwa emihum fitna kurvis emmennaki en ummaten en haysiyatakum insani wantakamga egge sifataken Allah ta'ala lavwa bayakam ganuwan ei emihum fitna kuraw mattak mitaga bayan kuraf mewa ranuge farubade ki vis ho mikala mudaluga fitune algonmen yamadu samalu wanje kirt nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadis kurafan yushikul furatu an yahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a muttafaqun alayhi hadis kurawani furatu koru ranuge farubade kun hikun gabwegen ve faman hadarahu etanan haziru jami'u fala ya'khudh minhu shay'a ein evesiche nunagach ein ranuge evesiche benon nukura nabiyya sallallahu alaihi wasallam diskurafan ei warabbodu fitune kamgawat e fitunaage minbar hadis kurwa bayan kurafani bayan kurwa hadis kurafan la taqumu as-sa'atu qiyam qa'im nuwan hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahabin rihige farbade ranuge farbade ko furatu koru hikijjo maddant fen ekkon hiki koruga ranuge farbade falwan yaqtatilu an-nasu alayhi mistakun e farubada hasil kurmattaka e rang hasil kurmattaka hangurama quran fayaqtalu min kulli 199 hangurama qura me goterin komme satekeko nuodiha nuomihun gatuluwan komme satekeko nuodiha nuomihun gatulwegen daane hanguramaga wa yaqulu kullu rajulin minhum ege terege baare komme mihekos bunane mehun goterin la'alli akunu ana alladhi anju faharega timanne salam evwane ek muradaki mi emmenge tereng emmen gatul kuffaves ranuge farbada libeni timannes ema timanne mi kamiyab wani marwane satege ko nodiha noy emme chance moti marnuwe miha dirihurumuk ehenname satege ko emme chance onnarugaves emme furusheten onnarugas ranuge farbada hodumattaka huriha mistakun fitunaga je emmen hanguram kuramun daane e salamevwa miha e farbada haggo libe miha eki timanna kamuga ummid koggen eha bor nurakkalaves mihun kurimati laane edu e nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fewani efada fitune mistakunna kurimati wajje duhegga e fitunaga hangurama nukurma eke efan angwafani mudalu dahiweti kamuga miha ge nafsu halakutereng ella nuluma angwafu bitaga ilmoren bayan kurafoni rangege zaatu gai halal wecche beenun kurun e names mitanga e beenun hifu mana kurawwa fewani e hasil kurmattaka mihage nafsu nurakkala dati adi warabbodu fitunega insana mase kuranje ehma e saddu zariyage gotun maneki nuba kamaka magufai wegen dafada kamekkam ga viti e fituneya ga noma nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad debwa foni e mistakun ege terega hanguramako gatuluko mihunge le ohoregen da kamaka wat yenoniya rangege zaatu gei adi qiyamatu alamat egotu ko faalo kure se echenge zaatu halal wane namas e wasilu mattaka kuranje maseketa e haram kamekkam gwati eka mana kurafon loba dijistera ko mitanga algol men faaha kollun je nukta ei bay befulun kuri awul denne we mibawatuge kantattaka behegotum wes mi kochetto tafsir kurumuge terega bay befulun ebore ei miharo mizamanoga mi beenun kura
petrol nuniyam teluge wahake e bayan kurawan furat korun teolibe wahake ekam mehem bunanya agumna mer baawar iskal tage undagotage mega e wawutage furat koraki waki tanen e iraq mi sarahad gonda kore mehar semme danda kore furat kor ranuge farobade kun hikene engewi ma algomne benge furat kor ekali nuunkan teolibeni e huriyata kum slibechek ammukon allah taala adiga labwa manik furat kor ekanjenu en duniya gehin tantanu slibe anekka ei hadis ke bayan kora fadein faalu emmen fenne echenu kanduge adin ulag funun naga echengi komkom meka go sanguram ko petrol nunnegen ennut anekolum balaruge ei ranuge wahaka bayan kora petrol ki ranenno anekka koro hikene waga bayan ko maccenge ite arano waga bayan kora anekka beenu kurmas mana kora bot evesmiye ko nubne petrol beenu kurmaki aranka meke nuwata eti faadane kumaki uddakame nunek ekamko etanga anekka e hodu mattaka e petrol hodu mattaka agama nuje war hangurame kurakus embima bay bekalunge tafsir tehen kuriyas e ilmu ga hulurenne non asmi bawat ko baakda boda dakkafoni ki hennames kuri agon denne hen komme kamen ho mehem fenneruga e hadisata zamani kantataka guluwalam mase kora mehum war mase kora min kommes kamakaiti guluwa ehma egota e guluwa e guluwa asu rangale non ei mi petrola mi ranuge farbade amulin tafatu de tanek gahinga amulin tafatu de hadisai mulin tafatu deechege waak medakkane ehma e algon me ek denekech guluwa ei mehar moti qiyamatu alamate gotuko follow fe mehar moti petrol feni fe furat koro ga mi follow anaka bayan ko farbade kiranuge e non farege sei tafatu hadisai e hadisa faalowima duniyage emmenna vesengene ami qiyamatu alamate gotu gasen hadisa ge qiyamatu alamate muradaki eti ammo aada kaada netti khassa kantattage ega engu edo telaki ham ammo ko manem balafi algom tere ei ma khassa hadisa gotu ga faha kure kame nun ek ema ei teluge wahage no nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fewanik ham emme den algom balalane miwa gulun huri ehin alamataka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura fai bimuga forifawa mudaluge khazana tak beran nerila duhe qiyam mu kuri annanaka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura bimuga eterega forwa fa khazana bimuga adiga ege bohor terege ege bandu terege forwa fa huriya khazana take bingonu falala fa algon me insanu me hodulahen bera ekkon nerila nakamuga نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرا فحادثة حديث كوري صحيح بخاري में अबू हुरैरा की बयान रिवायत है मुस्लिम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को तकी الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاستوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل بيمك اتريغا فرويفاوا رنا يريهيغه خزانات ايغ اساس تن ادي انومس اغبودت يمه ماودن تن ege meegandu echege meegandu beeru kolla faden itirege forwafna meegandu beeru kolla faden huriha eche bin beeran nerela netu ei algon me khazana tan hodu mattaka konegen dirasa koggen hodan e mudalugo maccha guram kurechi ennames echi qiyama bumuge kuriga bimum beeran nerela nakamuga hadis korafoni fayajiul qatil den echi fenune ma qatilu miha egmane ki mudaluge dahiwetikamuga mihun gatul koffawa miha bunane fayaqul في هذا قتلت ميغ زريا هي تمنى ميهودن هي تمنى ميهم ميمري يوتي ميار هوريها اچنر مغم چوكالاوا الالانا يارن مدلا مدنه e gatil miha bunane mige dahivetikumuga doe mistakun gatul mikuri ويجيء القاتل رحمه غلون كندا ميها اس bunane في هذا قطعت رحمي mige maccange timanne rahimuge gulun keti timakam gulun kedi e muda hodu matta ويجيء السارق ادي وكن كوري ميها اس bunane فيقول في هذا قطعت يدي mige maccange ye timanne akkende gendiyai ehem veima ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا دين هم بونو مفوغه اچي دو كلا فدانه اب سلا نورانه مدلكس اي مدلوge beenumen edo gane qiyamen mihare qaimoni ilmur midaloni kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala mi suratu zalzala ge ishara kura miwa wahake miya abutte gulun ei idha zulzilatil ardu zilzalaha bin ege emme fahuge heligatum heligen findu goaga bayan kuraban wa akhrajatil ardu athqalaha bimuga adiga burataget ebahi
emme khazana takai maadan takai huriha kanzu take nerela duwas Qur'an Allah taala me ishara kurava nenne me sedua ku nen echi nagagen beenun kuraka wagute edua ku ne birwari kamun yamadu ulene eviskala shauge nabiy sallallahu alaihi wasallam e duwas egotak asuma danden qiyame qaim nuwana kamun ne meeting alamata begotun jumolo got awum wahideki Allah subhanahu wa ta'ala alamen mifada fitnatakun salamek kurva rakatir kurvar hada wa subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته